Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome kayo akanayon, ngagbuya ka nagdangag, kadagiti drama ama ng biyanang, ken biag ti tao a drama, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Melbasan na pudnonagan tintay drama, nga makablawa man pa da George Abuan, kan dagiti anak na Gio kan Cristel Shane, kan tingungutan ng asawa ni Florence, dita payokpok bawang La Union. Shoutout mo iti tropang M, dita San Patricio, Santa Maria, Pangasinan, from Marites, Agpawa. Kaslimanti ko na ni Cubs at Melba, dirma ng biyanang, nasa paak anabalo, kat saan kami hanadaan, iti anak, iti daydipi mo sayan nga asawa. Kat gaputaw binga kanabalo, dordorogan nak ti ama kamakiasawa manan, rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Melba, apay awanan planom ang makiasawa manan. Ubing kapay mat, 35 laang. Manjakon tatang, tamangan numabalo akto manan. Saan? Pilyam ngamin tay awan bisyo na alalaki ah. Tay mat ngamin nakiasawa amin di kat nabisyaw. So nakaptan itag dundo maasakit. Makiasawa kakidayin tanay lakaya kaon. Asinom tupay nga di kadwam no awana kaon. Naimbag kumaano ada anak mo ngam awan may. Ay na, mabuteng ako na makiasawa tatang. Takasla na didigraak. Nagrigat ti mabalo. Nagrigat agladingit. Welcome to Jenna Almoite Drama. Lermo, anak ko. Asino jay kadwam idi kalman ang naglukan iti tricycle? Jay atidog tibok na. Ni Elisa ra dyan nang. Kaadala ki jay school. Kastaya. Napintas mo't. Ar-armom ka di. Ar-arman nga bagbagayo mo't. Kat na da asawa ra jay. Ay, kunak ano balasang. Saan mo't ngamin amadlaw nga adda asawa na. Ay, kunak lano addan nobiam. Kaya't yung pala ang mga asawa kaya nang. Ay, katwan tanay, awan pailat apukukan ka. Di kay mo't ngamin na addaan iti anak iti day di meli nga asawam. Iso ang mga asawa kakit di manen, tapno makaputot kan. Nasyak, manja ko na nang. Napadasa kong tinaadaan iti asawa. Iso husto na dyan. Unangam awan pailat putot mo. Padwam ti pulim tanataer ka anak ko. Awan plano ko na mga asawa na na. Asinon to ti kadkadwam ngay numataya kon. Agmay-may sa kanton, narigat ti awan kadkadwa na anak ko. Kabalak na nang. May mayat ti balo akanayong ta bagik lang ti pampanunutag. Mga sawa ka kuma. Kaya't ko pa'y kumamot ang makita ti agbalin nga apukuken ka. Saan nga rodahin? Apay aya dagulit kayo nanang. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Nay, si kamot gayam tinakaluganak dito'y Jeep Celso. Di ka nabigbig. Uray siyak, di kamot na bigbig pilang. Papanam nga eh. Inak man alaan tay impaaramid ko nga eyeglasses ko. Sika nga'y. Inak mo't gumatang iti abunaw. Aywan, malagip ko man laang. Di mo't balo jay anak mo anilermaw. Wun, awan pailat nobya wun no asawa na. Tadi na mo't kayatin ti agaram. Ay sayang. Iyaram ko kumadjay anak kaw. Asino nga anak mo? Ni Kadimel ba abalo mo't laang? Wen, pilang. Kas iti anak mo, awan pa'y matlat nobya o no asawa na. Anya? No kaya't kumanilir mo nga anak mo, arman na jay anak ka, tapno agabalayan ta kuma. Ay kuma. Ngam di mo't kayatin jay anak ko ti mga asawa. Pilpilitek ang makinobya. Ngam di na mo't kayatin. Uray ta napadasan na kanun tinaaddaan iti asawa. Sayang no di na mga asawa. Sapay kaubingan dapay. Wan nga rod Pilpilitek nga rod ni Lermo tapno makitak kumapay mo't ti agbalin nga apukok sakbay amatayak. Ngam jak mo't mapilit. Oray garo jay anak ka. Kunak nga agpaaram tapno asawaan damanan. Angam di nakit kayatan. Igaggagara nakit din ti aglusya-lusyang tapno saan da kanong arman. Anya?
Mabutang kano nga minay na mabalaw. Apay, amo na yan numabalo manen. Huwag nga ron. Ang kasta ka na yung ti ibagbagaan ano ko ah. Ngambay aman, tadurugak man jay anak ko ang mga rum iti anak mo, Celso. Bareng maalukoy ko. Aw, ingatangan kay tinapintas abistidam anak ka. Adaw, pink abistida. Anyamat day tagat-gatangan yun. Nagkiting abistida. Ay na, naipot day ta kanya. Saan? Stretchable na itaoy. Kan saan mo't unay ang nakitay? Aging gatumang na ito'y abistida. Magpagay mo na ito'y no ibadam. Ad-adda po mintas ka, melba anak ka. Ay na, naggastos kayo pailaang. Pangusarak di tangay. Ay kat usarim, ano rumor ka? Agpapintas ka anak ka, tapno armenda ka nga oray balo ka. Anya? Kasano nga armenda ka kat di mo mat ornusan ti bagay. Pang bakit na kita ibadbadaw. Bado pala na dinanang mo na kita isusuot mo. May mayatan ti kastoy. Tapnawan mailawan nga agaram tatang. Narigat ti mabalo kunak lang arudan. Saan mat nga amin alalaki kat matay adagaws? Talaga siguro mat agasat na di asawam ti matayin ah. So adi kagbutay nga makiasawa manayin. Kailiw ka ti maadda ni ti apo ka. Ipayan nakpay mo't iti apo ko sakbay amataya ka nakkaw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di mo't amom ni Melba nga anak ni Celso. Ha? Wen? Apay ayan na. Padam abalo day jay. Kat aging gaita, awan pay lakanot nobyo wano asawa na. Kahit anya ko maita na. Amam, napintas man kan nasingpot day a babae. Kayat ko nga agbalin a manugang sika. Ha? Apay no armam, kuyugan ka mapan ije balayda, kayat ma. Kayat nakamanday jay anak ko. Saan na na? Awan nga rin plano ko na mga sawa manan. Kan may sa, jakon makasapol itikas iti da di Elena amanugang yaw. Awanan tikas kan kwa na kagagat kan kasingpag. Namumlaang aya, ang mga nunasingsingpot ni Melba ngamday di Elena. Oo, imposible na lang. Man-mano tikas iti da di Elena nga asawa. Awanan ti makaartapay kan kwa na. Mga sawa kakit di manen, bareng maaddaan akong iti apo ko. Alaan, anak ko. Saan nga rodin? Apay aya dagulit kayo na nang. Hello, Celso. Nakaawag ka mo't. Hello, Pilang. Kasadungay. Nakasarita mo ti anak mo? Imbagam nga umay na pasyaron ti anak ka? Wan, di namot kayat. Pilpilito, ngam talaga di na kayat. Anya, ay sayang. Umanugot ko matapag digo sa kadagos ti anak ko no umay dito'y balay. Wan ko mga road, ngam talaga di na kayat. Numabalin la ko mga uluda kon ayumay dita. Ngam saan ba't amabalin? Taamangan no agungot. Anya nga tano pagsaraken ta ida. Ah, kasano ko mangay, Celso? At napanunod ko awagas, Pilang. Dumngag ka, taibagak tinapintas sa planaw. Ha? Anya ngay day taaplano, Celso? Ay, kuyogan nakman anak ko. Adda sabten tatao. Ha? Asino na nang? Jay man gayem ko nga agapo ijay Mindanao. Umay kano agbakasyon ko. Agpaspasabat. Sabtek kano ijay plaza. Kahit, apay, di yung kabaalan na sabtin na dakda kayo, nanang. Kwa, adda amak ko. Ta FB lang amin tinagamamuan mi iti dayjay. Nungay hold upper wenno kidnapper gayam. Ha? Kahit no alangarin kayo, di saan nyo nasabtal? Isungarod nga agpakuyugakan ka anak ko. Tani, kababain mo't. Amangan no ibagana nga inindyan ko. Ngala, itanaya. Una, iso nga agrubwat ka anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Papanan tayo ngamin ay at talaga tatang. Sabtin tangarod ni Antime.
Di ka bagis ka wanay kamang ijay sibaw. Kat, apay di na mo dito'y balay aya? Saan ka no nga umay dito eh? Makisinabat la ijay ilay, ta kurang ka no ti oras daan. Anya? Apay, di mo kailiw jay ikit mo aya. Kat kailiw ko atatang. Kat in ka nga rod agrubatan ta sabtentan niya antay manak ka. Nagbayag mo ti orayan nyo nanang? Ayan na kanon. Jakmet nga rod amo, ta jakmet maawagan ni anak ko. Agawit tayo nga rodin. Ay saan nasapa pa'y mo. Amangan noon daw ay day jayon. Urayan tabiit, anak ko. Ijay parkay ti pagurayan ta, Melba. Ta ijay ti imbaga kanya antem apagurayan ta. Nagadayumutan. Asideg. Exercise tan ti panagnata mapan ijay parkay. Diyo pala imbaga nga ijay restaurant ti pagurayan tayo. Kababain mo't amangan no kunaan lang agpalibre ta iti makan. Urayan ta nga awisin data amapan mangan Mbala, oh my God. Mapantan iji parkay. Welcome to Jenna Elmoy the Drama. Nay, pilang. Ada kay mo't gayam diti parkay. Nay, salsaw, da kayo umagayam. Apay, papanan nyo nga agama. Ay na, ada urayan may. Ni kabagis ka Da kayo ngay. Ay uray da kami nga road, at damat urayan mi dito. Nay, nag-text ni kabagis ka. Melba, uray na kami dito tayo nakitaan niya antay. Ayabak dito Darasin nyo nga ron Uy, ayabak dito dito'y tayo ngagsasabat. Ala, agtugaw kabalasan ko. Agyaman nak nana. Ay, mabiit man laan. Si makit ti tiyan ko. Ay, inak man biit ag siar. Urayan nak dito'y alermaw. Di nakpampanawan ag siarak biit. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Nagbayag mo't datatangan. Anyat orasan. Ure ni nanang. Kung na mapanlaag siar ngam awan motan. Pinanawan naksamot dito yan. Ayan dangatan. Sapay makawawid ako. Agawit takit din, Melba. Ha? Ay, mabait lang nga rin tawagak man ni tatang. Hello, Melba. Saan na natuloy ni Antay? Isang agawid kanton ta, imuna ako na nagawid ta na'y maulawak. Anya kayo matan, mangilawlawang kayo. Alang nga rin tagawid akon. Niler mo nga adapay dita. Wan, nga magawid ka no matan, tanagawid ni nanang na. Ha? Alang nga rin, agkuyog kayaw na nakaw. Sapay malumain. Sapay kumaat at dapay masambot yung alugan. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Ala? Umay kan Melba, tani, last trip ka nun. Darasam, makisinagsagtan nga umunag iti jeep. Ay, wanler mo. Excuse me. Ala, agtugaw kan Melba. Agtugaw ka mo dito abay kun Tapno di ka maawan na niti pagtugawan ler mo. Sige. Ay, nagrigat mo ti kastoyan. Namaluman tamot ngaminan. Nagsinagid ti takyag mi kani Melba. Kat naglamuyat gayam ti kutil na. Nagpudaw pa. Dumandan ka dito matintin nagkansan ler mo. Saan? Ayos lang. Idagas kanto pa ijabalayaw sa agawin. Ala, awanan ati pagluganam nga agawid. Ket pag naukon no awan tricycle amaluganak Melba. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Ay yaman na kiti panangitulod mo iti anak ka lerbaw. Awan na yaman na tata. Agkapi ka pa'y aler mo. Wano, mangrabi ikan ditoy. Awan ba raw ta nakaluto akaw. Mangan ka dito yan. Ha? Ay saan ang tata? Inton maminsanan. Nay, papanamler mo. Nakapurma ka mo. Pasyarak ni Melba na nang. Nay. Na-develop sa matirik namkan ko na nanak ko. Ay, ngun nga ron. Napintas mo't gayam ni Melba. Kayat kong arman. Anya nga kunak tumo ngamin kan ka. No idi pa'y lako mga inaram mo. Nalabit agasawa kayo itan. Masigurado yung aron no kayat nak. Ay nawon, kayat nakadayjay. Masiguradok dayta anak ko.
Dual dawan nga agar-aram ni Lermoken ka. Apay, di mo pala aklonay. Nabiit pa'y mo't lang agar-aram, tatang. Kanapay, kaya't yu ayang agbalin ang manugang ni Lermo. Katuan na. No kayat mo, kayat kumutay. Alakid din, tapno makapagkasar kayan. Narigat ti agdardarasudos, tatang. Agpinaliyo kami pa'y matiti ugali, Ay na, nasingpit matikunak ni Lermo. Anya palat sa pulam kan kuana ay. Kan kasano ang mapaliiw mo ti ugali na ano di mo aklonay. Aklonam kitday na anak tao. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ala, aklunan kan Lermo. Ngam sana kaya tasawan day tang agkasartan adagos, Agpinaliyo tapay iti ugali, Wen, di ka matdagdagan ang makikalay sa kanya kay. Ala nga Rod, I love you too, Lermo. Agyang anak Melba. Okay, kasano? Datang arodain. Katwan, Kaano ti kasaryokin ni Melba? At damot tarakan mo ang maparte. Di na pa'y kayat ti makikalay sa nanang. Agdan na kami langan, Yawid ko ni ti balay ni Melba. Na, anyalat ko na ni abalayanan nga, inuyawid mo na di kay pa'y nagkasar. Desisyon mo't di anak na day jay. Sumarunon to kano ti kasar. Alakot, baka mo kayong arod, Desisyon nyo dayta. Anyamot dahil tingin na po yan. Naksat mo't. Jak nga Rod na si putan taglablabaak ngamin itay Lermo. Awan pa'y ganas ti mga nukastag. Agsinatan. Ni, para day tala rason agsinatan. Kasano? Di mo mo't gayam amot agluto. Pati jelinutom idi na minsan nagapgad. Sige, lalaingag to no sumaruno, Lermo. Awan mo't banglo to yung linaba ang Melba. Di mo samot sinabunan. Sinabunak ng basit ngamin di sabon anabati. Naimbag no naikat na no basit ti sabon na. Di kala di mawas ijisturain. Saan na natabasit mat jeli na baak? Ay, agsinatan. Kadag sa uka mat sina ti bagbagam. Nagrabaw arason ti pangisin-sinaam kanya ka. Makapadismaya ka. Isong agsinatan. Unay matikas di apa nagsasaum kin ni Melba nanak ko. Mangmangag ko dagiti ibagbagam ken kuana. No adda di mo magustuhan ken kuana, sina ti ibagbagam. Katagpay sumat. Makapadismaya ti aramid na. Adayo ti ugali na iti ugali na di manugang niyaw. Apay aya nga ikumparam ni Melba itinabayagan anatay. Sabali mat ni Melba agduduma ti ugali ti tao. Iso nga road nga agduma da iti ugali. May maya da di natayon ang manugang niyaw. Kat, anya nga ron ti kayat mo ama pasamak iti kasta nga ibagbagam. Diyakan mo na nang. Makapaupay mo't ngamin ti style ni Melba. Apay nga ito yung t-shirt ko apuraw. Namansaan mo ito ni Tiblo. Wen nga Rod, jak mo't nasiputa nun. Ang ambay am tay kaktuman. Kanayot mo't lapalpak ti trabaho ngun Melba. Anya mo ti kastan. Dahil di asawak, amo na asalwadan na kitibadok. Manipon nag-asawa kami, saan napimalpak iti panaglabana. Pasensya ka na, Lermo. Ha? Agsinatan. Ha? Awan lakit, palpak. Pasi ka palpak ti trabaho, isong agsinatan. Ala, wanan. Agsinatan no kasta ti kayat mo. Ha? Nauma ako na mangilablaban kan mangdaldala iti relasyon ta. No sina ti kayat mo, ala. Agsinataro dun. Total, uresyak. Adun tinakaupayak kan kalermo. Uli magkaklaang ta pinalpaliiw ka. Ngam napunnuan akon. Isa sige, agsinatan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ingka ay ni Melba ang mga no agpaspasog nudlaang dayjay. Saanan? Ta, jak kayat ngagsinubyan kami na nang. Nauma akaw ni ti kinapalpak ti aramid na. Anya? Nasayat man, saan kami pa yung nagkasar? Nalakala ti panagsinamay. Apay,
Talaga kadya saanin ang maurnos tiya amin kada kayo kan nilirmaw anak ka. Saan siguro, tatang? Ngamin, ado dagiti napaliiw ko nga ugali na adyak kursunada. Kasano nga no umay na kaayaywain. Ay na, di na maaramid day tatang. Amok, ti ugali na. Nangato ti pride na. Isu nga adayong agpakumbaba na ijay. Anak ka. Isu nga agsina kami langan. Ta saan kami naragsakit itong galmaysa. Kanayon ti panagsupyat mi, tatang. Sayang. Sapay tulagan tayo kumanti pa nagkasariyaw. Saanan? Nasayaat mo tadi kang pa nakapagkasar. Sakbayan na duktalak ti kasdyeng ugali na. Ay, makapaupay mga minti ugali na. Basit la di na magustuhan kanyak. Sina ti bagbaga na. Iso pinagbigyak man laangan. Kaya't kukumapay nga isalbar ti relasyon mi. Nga maawanan na talaga. Nagpatinggan, tatang. Talaga siguro saan ada kami tinaykari para ititunggal may isa. Hello, gagayam na imbag nga oras si Manan. Kadagiti sana makamamosyak ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, ken ti original nga kinkukwa kadagiti drama ama ng biyanang, ken biag ti tao a drama. Kapadasan man ni Kabsat Eva, saan napud na nagantintay drama, nga makablawa man pa'y da Leonida Carambas, ti Alicia Isabela, Jing Montero Natividad, iti Baguio City, ken ni Gina Pacelo dita Singapore, from Isabela. Kasi man ti kunani Kabsat Eva, dirma ng biyanang. Nagdaan na kiti asawa nga anak, tadda kabailan na iti biyag, nga manyan tagapoy ti kinabak ng ti pamilya na, di na maten suruan ti agtrabaho. Tamang namnamalatan iti dagiti dadakkel na kankwana. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Kanayo nan ti panagkuyog yung kanisilin ano biyam piolo. Apay awan pa'y plano yung nga kasar. Kaya't min ati agsimpa papang. Iso na lang, tawan kwarta busbusan may. Awan ba't ngamin kwarta? Saan nyo ang problema ti kwarta? Tasyak ti makaamoy ti dayta. Ha? Agpaiso papang? Well, kaano aya ti kayat siya pa nagkasar? Ibagam, tatulagan tayon ti kasar yo. Da kayo papang? Da kayo ti agdesisyon iti dayta. Tasyak, paspasuro taklaan ka na kayo. Sige. Sa kasaritak to nga ron ni mamang mo, iho. Agkasarta ka nun kuna ni papang ko, Eva. Ha? Kuna ni papang mo? Ni papang mo tagdesisyon para iti dayta? Saan ada ta, Piolo? Da papang tiya da kwarta na. Saan niya ti desisyon da? Isura ti masuro. Anya? Ay, kababainan kadakwada, Piolo. Lumabalin, ti kayat ko. Di agtaod kumamat kada taadwa ti paggapuan ti gastusen tang agkasar. Kat kwarta mi mat kada papang ti gastusen ta. Anak dakmot ta papang. Saan ka na minor di edad, Piolo? Saan kumarong bang amang namnama ka pala ka nagiti dadakkel mo? Sana balay. Tenton matay da papang kan mamang. Sakto ti mangituloy ti negosyo na. Agsagana kakit di, tadumanon kami ni ti mabiit. Ibagamton ka iti dadakkel mo, tapno masakbayan dati dadanon min. Welcome to Jenna Elmoy the Drama. Pepeng lakay. Kabailan nga ta ni Piolo tagpamilya. Apay kumasaan, kat adamat kwarta tayo. Wen, ngam kasanon no awantan. Amo na nga ta ti mangimaton iti negosyo ta. Kat di mo mat isuro ti anak ta. Di na amo dar aramiden na. Way na, mabayag pa, matay ta marina. Advance unay ngamin ti panagpampanunot mo. Ay, uray ko ba no sumapol iti pagtrabahuan na. Ngam saan mo't? No di na kaya't trabaho, bay amlaan. Uray tandamat kwarta tayo. Pepeng, Dumanon tayo ket din, tapno agkasaran na gitidwa. Tanay, kanayo nan ti panagkuyog na. Ang mga no'y baga na tao nga awan kwarta pagkasar na. Iso adi na pala agkasar. Ket kasano abalayan? Nalawag ti saritaan? Wen aabalayan. Kat pagyamanan may no kunayo nga isolder yo amin na magastos. O nabalayan. Yak kaya't nga gastos kayo iti uray sintimo. Iba kayo no nakasapulan amagatang tamang tidak iti paggatang.
Kakaisuna nga anak mi ni Piolo. Isa masapol nga ingrande ti maangay akalay sa. Iso nga ore manunto a bisita ti ayaban tayo. Awan problema. Oray ayaban yun to amin nakabagyan yo, mabalin. Mangibaw nagto itiluka na pagluganan yo. Ay saanen, abalayan. Da kaminton ti makaammo iti dayta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agasam man ti maparti, Piping. Talo abaka kan 15 ababoy. Naimbag numaibo sa amin. Ang mga numabanglesan tayo. May mayaten ti mabanglesan. Ngam ti matukkulan iti aklo, bakit? Saan tayo apakaibabay na mabanglesan tayo? Unangam sayang. Ipabalkot tayo, karagit tao ti masubra. Sana problema na ito. Ay, adoonay ti maparti lakay. Apay no ti daddo maket ited talaangan kada Piolo tapang rugyanda. Ay na, sabalin to pa na nga itid ko kadakwada, Marina. Anya? Kakaiso na nga anak ta ni Piolo. Isa masapula bongga ti kalaysa. Marina, nangikabilam iti bag ang nangikak iti kwarta. Ne, apay ka di Piping. Adda dito'y Iyag mo, tain nakitudin ka na iti agasawa. Anya? Kitaan dagiti tattao. Ited muntua numalpasan ti kasar. Inton nagaawi dun dagiti tattao. Itang arurin, sorpresa karon ka na kwada. Anya? Umay kakete, taduwa ka amang yawat ka na kwada. Manjak, si Kalatan Piping, kababain. Pagbainam ko ma, proud kakit di ko maa. Nagbanugan tabot, ti regalo ta ka na kwada. Wen, ngam apay masapul nga ipakitam ka dagiti tattao. Ketuwen tapno maragsakan na iti agasawa. Marik nada ti kinapatagda ka na ta iti sangwanan ti ado at tao. Unay kalaya, KJ kamatabak bakatan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Naimbag nga oras namin, kakapsaan. Noad da regalo yo, kanagiti kakaskasar. Siyempre, adamod kanyak nga amat tinobyo. Ngem, sakbay ayawat ko ti sorpresa kanakwada. Ikantay man bay iday, tinabara palakpak. Piolo ken Eva, malaksid iti daytoy 50,000 akas a regalo ka na kayo. Regaluan kayo pa itilugan nyo. Tapno adda pagluganan nyo, nukas dyan adda papanan nyo. Ken, saan na aday ta? Agpaarami nagtupay iti balayo, tapno addan kabukbukonan nyo abalay. Ala, mabitlay, ta irwar ko to'y kwarta regalo ka na kayo. Ato'y, bilangan nyo. Anya matikas di nga inaramid mon. Inruar mo ti kwarta iti sangwanan dagiti tattao. Nagadun to pa'y tinagbilib. Pinalakpakan dakpay. Di mula inyawat. Masapul pa'y lang nga inruar mo mo't. Katuwan tapno mamati da. Inton ibagada nga glaslas togak. Kanjay lugan kan balay nga imbagbagam. Pudno ka di dagijay. Katuwan ikatangak to iday tilugan da. Kaniya ramida kiti balay da. Ure basit la balay. Basta adama ko na pag nagdanda. Apay, masapul pa'y lang nga ibagam dagita ayamot. Wan tapno ad nga agbilib da kanyak nga amati nagkasar. Agbili, bueno aglibi. Aglibi kay bagbagamag. No adaman aglibi. Nagitay managapal at tao na kita, bakit? Adadaki di apa-apalak ida. Anya? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Adu tinasayang asagana idi kasaryo ken ni Piolo, anak ko. Nagadaw tinasubra. Uwin nga ron nanang. Adu tinaibuleng tanabang lesemut ngaminan. Apay mo ngamin na nagado ti pinartida. Sobra unay dayjay. Jaka mo akan ni papang. Kasta mati kayat na. Talagan sa ake di abak ng ganya. Adut kwartada. Wan siguro ananang.
Agduduma mga amin tinegosyo da. Ba't kit di Ngam no agsasaw ni abalayan. Kasla saan na may ibusan iti kwarta. Ni, nadlaw yung magayam day tananang. Wang nga rod. At dapang pangas di lalaki akatugangak. Hanggang may style nala siguro mata. Saan na bali a pangas? Tada magpagpangas na ako nada. Oh, nalpasan ti pinaaramid ko abalayo, Piolo, Eva. Anyat makunayaw. Agyaman kami unay ka na kayo, papang. Agyaman kami papang. Nagadun tinaititadyo kada kami. Kais una nga namaytid ko. Malaksid ano awan. Agyaman kami talaga, papang. Nakasingsingpot ka nga, ma. Siya kung ti kagasatan nga anak di tirabaw ti daga. Takasken ka tinagbalin nga amak, papang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Piolo, may biibusin ti kwartata nga intad ni papang. Kanti parwad iti kasarta. Awanan gastusan ta into no may alawas. Sige, tama pa na kayo balay. Ni, apay manan. Inak dumawat iti kwarta ni papang May salakid daw ko kenkwana, mangtad adagos na jay. Di ka lagbain. Dawat ka dakwada. Kat anak dak nga rod. Patpat gendak nga anak. Kakaisuna nga anak dak. Iso di dak mabali na baybayan. Kat kastamla ka na yunan. Mangnamnama kalatan iti anyaman nga itadakan ka. Talaga ka di nga awanan plano maagsapol iti trabaho? Ada, ang awan mo't nga rod ti master kan. Nagrigat mo't sumapol iti trabaho itaapa nawan. Nalaka, no kaya? Diyak mo't kami nakaturpos iti panagadal ko. Mabalin mo mga ituloy no kayat mo. Saanan? Lakaya ko. Sa nabalay, adun to titawidag ka iti dadakkel ko. Uray sa anak nagtrabaho, dan nakasagana apang rugyak to. Kaano pa'y lamang rugi ka ngay kani? At dan asawam? Madamdamag si kuga kon. At dan ton anak ta. Di ka ngamin uryag dandanag. Amin na parikot, adda solusyon na, Eva. Aginggat adda ni papang, saan ta mabisinan? Nakayo ba't gaya, maman? Sumar kayo, Pasensya, tani. Nagwara dito unag. Diyak pa'y nakasimpa. Apay, agmay may saka. Napanan di asawam. Mapan ka nagbiro kiti trabaho na, mamang. Anya, apay ngay nga iso ti agbirok iti trabaho na. Rumbang kumaasi ka, Piolo. Tasi ka ti lalaki. Awan nga roadmaster kan, mamang. Amoy mo, sa anak-anak alpas iti kolehyo. Kat uray anya trabaho ditan basta nadalos at trabaho. Nagrigat mo ti trabaho ti awan nagadalan na. Diyak kabalan. Amoy mo, sa anak ka na iruwam iti nadagsa na trabaho. Suruam nga rod nga imanihar ti dadduma a negosyo tayo Tasikan ti mangimanihar iti dadduma. Saan? Oray tadda ni papang. Ison ti makamo karagijay. Ay, kasano daytan ngay? Anya langan ti masakbayan ti pamilyam. Dukasta ka akanayon. Aggunay ka mo ta, anak ko. Unay kayo mutin, mamang. Makareng-reng kayo. Basta agsaw kayo, kasta ti bagbagayo. Naimbagpay ka ni papang, tamaawatan na. Ngamda kayo, saan? Anya apan nakaawat ayati kayat mo nga aramida, kanak ko. Panangisakit mo ter aramida. Diyak ngamin kayat nga agnanayon ka akasta. Di ka kumalatan mang namnama iti mait-itid mi iti amamkan ka. At dan pamilyam, sabali idi baro ka, sabali itan. Ala, tay turog ko pa'y mamang. Napuyatan ak ngamin ni Dirabi. Kastalata ka na yunan. Mangnamnama kayo itititid ti katugangam alalakay. Ay, kapilitan na kasta Awam matrabaho ni Piolo nanang. Ay, adamot gayam sadsadot di manugang yun. Ay, sapay nagkasar ka yawn. Ure nagkasar kami talaga maumakit ikas dyan nga style na talaga panawak nanang. Anya, ang ikakpay ti kundaway ng agbaliw. Barang agnakaman, kat sumapulan iti trabaho na. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Basol mo no apay akas jay anak ta Pepin. Kasday nga. Awanan,
Saanan nga agpursige nga agtrabaho. Takasano, itid ka ngamin nga itid iti kwarta kan kwan. Uray kumano bagbagaham. Ibagam kumamat asurwan na ti agsalukag. Kam, apay aya pa kasikuram na itakat adamat kwarta tayo. Sa bali idi baro ni Piolo. Sa bali itan, taadan asawa na. Kasano ang makasuro kat spoiled mat ngamin. Amumit, asana nakalpas iti panagadal na. Anya ko matrabaho ti master kan lang ay. Makatrabaho matlat ti tao nga uray awan na iturpos na akurso. Tanyat kayat mo pagtrabahuan na. Agpidot iti basura. Ti amo na iti tao kat baknang ta. Kalpasan na pagpidotam iti basura ti anak ta. Ay, saan kumamat akas ta ti panagsasaum ah. Kasla tagibas si tumatan ti kasta trabaho. Nadalos day ta trabaho. Basura nga ron, nadalos ko namkit din. Di ka man agpilosopo, Piping. Nagalas mo't ti kastan a panagsasaom. Laglagi pum ang naggapo ka itirigat. Iso adi ka aguy uyaw, tamade. Well, amok na ita. Di nakman pagbali na nakaslaubing nga awan amura, Marina. Kasta si paglaingam. Ti agi palagip iti napalabas. Kanayon ngagsakit ti ulok. Ay, uray siyak nga rod. Pasaray maulaw akpay no dagduma. Ingkag pa-check up ah. Taros siyak, may amon ta check up tita. Mapukaw tumot la na ito eh. Gapula siguro ti podot na ito eh. Ay, masadutak ama pa nagpa-check up. Gagangay la siguro da ito'y muta. Madimot laeng numaruam iti agas ti bagi. Papang, awan kwartamin. Manol, tiga sa pulam iho. Ibagam, tekan ka dagos. 10,000 pesos ano ada, papang? 1 ada. No awan kwartayaw. Umasidag ka lang kanya, tekan ka dagos, Piolo. Agyaman ka, papang. Agduma kayo talaga iti ugali ka ni mamang. Wala. Na naimot jay inam. Man nga ron, kanayon nakasirmonan. Makarengreng. Sana kas ka na kayo. Nakasingsingpat kayo kanyak. Nidak pa'y sinersermonan na polos. Ni mamang lang ti managsermon. When ta feeling perfecto mat ngamin jay inam. Feeling na husto amin nga aramidan kan ibagbagana. Wan nga ron. O ala, ikandak nga ron iti kwarta papang. Ay nakigatangan iti masapsapol mi. Sige. Mabit lang anak ko. Ay, wait. Mga lakanton iti si daan nyo iji ref. Napundo ti ref mi. Ado, si kargana. Wan man ngarat papang. Tay supaya gatangan mi ka ni Eva. Hello? Asino da ito'y? Hello, madam. Da kayo kaditi asawa ni Sir Piping? Ha? Awan. Apay ka di? Intaray mi ngamin dito ospital. Kat 50-50 ti biyag na. Anya? Apay? Anya tinapasamakan ko na? Naatake, madam. Ay, maulawak. Agkupit ti barokom ko. Marigatan ang agangas. Mawanan ni mamang ko, Eva. Ay, wen nga rod. Di na nalasatan ti pan nakaatake na. Kat nimat papang. Alanganan ka rin ti biyag na kung ti doktor. Anyan tinapagtang nagiti dadakal ko. Kalat mat ti kastya na pasama ka na kwada. Natayan dagiti dadakkel mo. Awanan tinamnama ang mamang diti kwarta ang Piolo. Iso nga agunay kan. Agtrabaho kan. Hindi nakdagdagan ng trabaho. Ang damot tawid ko, karag iti dadakkel ko. Isaw ti aramatan ta. Ay, kasano daytan ngay. Masikug akon. Agsalukag ka kumamad tan ah.
Kasano no maibus ti tawid mo? Saan? Inutan tayo ah. Sana mapalinti kastoy. Apay nga yakas jay. Oh, apay nga agpupudot kasi mang patpialo. Saan matgaya man ako kwa di papat negosyo na panawan na. Pinagbayad na kano iti utang na. Aniya? Kan lagi ti daduma pa yasan ko na. Napayag matgaya man ngayon lako na. Ha? Oh, kasano na ito yan. Awan matgayam titawidag ka na kwada. Tapat iti balay da. Nakalon iti bangko. Papa ng piolo. Sumurtak iti barkadak. In kami maki-construction. Ah, Naringkat na ito at trabaho. Sana ka nerwam. Ang masapol at suruag para iti pamilya. nasaya at ata nakapanunot kan. Ang sayang laeng. No idi si bibiyag kumapay lang iti dadakkel mo. Kat nagpaisuro kan amang imaton iti negosyo yo. Nalabit adda ko mapagbiyagan tayo ita. Puwan nga ron. Sinayang ko na di agundaway, Eva. Magbabawi ako ng nalarawan ti amin. Nala, anusam nga ron tagtrabaho takasta talaga. Nang runa kat addanton anak ta. Masapol nga agsalukag ka para iti pamilyam. Kat di ka madanagan. Aginggat ka balak. Makitinulungakan ka para iti pagsayaatan ti pamilyata. Hello gagayam at timanan ti gayam yo Jenna almoy ti mga kakamakas man ng biyanang. Amang kabkablaaw kada kayo tinaragsak nga oras yo amin nga wan labas. Thank you iti kanayo na panang padpadaan. Kadag iti drama tayo ama ng biyanang nga drama ken biag ti tao a drama. Sapay la kumataadda kayo kanayo namang suporta kadag iti drama tayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kinikabsat Alice san napud na nagantin tay drama. Ngamsak ti amin makablawa mampay daligaya segundo di Pamplona, Rosalyn Julian, Sani Pobre, kan Flory Medina. Kastoy man ti kunani kabsat Alice, dirma ng biyanang. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag, imadayo akiti lugar mi, kat nagsapula kiti trabaho kiti sabali a lugar. Kat bayat ti kada kiti adayo, ada nakarelasyon ko, aging gaan nagsikugak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanang, pakawanindag ko ma. Nay, apay ngagsangsangit ka simbang pait. Mala, umunag ka. Nanang, Anyat sangsangita maya. ari ka pa nyo to'y tiyan ko Nay, nagbukol. Apay anya na ita. Sikog, nanang. Anya, masikog ka. Asino, tinakasikog kang ka. Engkoyog mo kumaan agawid Di yun namnamaan day jay. Taintarayan na ko, nanang. Aniya. Adamat gayam sigod anobya na. Di na yung bagbaga kanyak ti kadat nobya na. Aniya. Engkamat mo kumatibagi ma. Tamasikog kan. Sikat irumbang ngay kasar na. Tanasikugan na ka. Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ko na nanang. Jay nobya na ti pinili na. Kasano nga rodaytan ngay? Awan may parang mo nga matasikog mo dito lugar tayaw. Anyalat sa wanda giti tao ngay. Ibagada disgrasyada ka balasang. Kat, anya nga rod. Pudnumot nanang. Ay sana mabalain. Jack kaya tamachismis ka. Pagpiestaan da ka na dagiti chismusa diti lugar tayo no kasta. Aduman ti may bagbagadaan no kwa. Ay, imala iti inana. Kung kunadan tumanoin, nakasta ka nga ron nga awan na daklam nga amam. Taintarayan nak mag-ide dya amam. Unay ka mangaminan. Apay ay di kang pampanunaw to. Amom may tinaglabasan ta. Apay ngayon palubos makas na ti pagbanagam. Sorry nanang. Nailawan. Ay, kasano nga taday tuyan. Eh, diya kaya ti may babaen. Di mo lang amin pinili mat tinakirelasyonan. Anya ka mat tinalis. Saan nakarumrumor dito'y balay Tapno saan da ka makita dagiti tattao. Mabalin nga rod mat ayati kasta. Masapul mo ngagpa-check up ka. Masapul nga iwan am tasikog mo tawan am mo dayta. Nanang. Ay, anya nga ta ayat tinasaya at maramid.
Ay na, makulkol ti ulaw. Mala, manganan. Nakaluto ako na alis. Wan nanang. Nagpatnag ang nagpampanunutak. At pamuspusan, wanuwagas. Tapnusan ka may babaen. Ah? Anya pamuspusan nanang. Masapol nga da pagparangan ta nga amata si Kugmaw. Ha? Asino kumangay? At damaan mo ki jay ilay. Lumakaya na baro day jay. Aglaklako iti balot. Anya? Tila mapampanunot yung mat. Pagparangan tala ang mat. Saan kayo mga agkaibda? Wanan niya pa'y dita. Paumayan ta dito balay. Anya? Saan na masapol nanang? Anak ko, no maamuan dati ka sa saad mo. Sigurado ako na undang ay minaka. Ba nag-ajak kayat adenggan? Hay, imina, agpadada, disgrasyada. Kung kunadan ay jak kayat ti makangagitikas ta. Ang mga nuuman ay lapak apa akto daytan. Isatap na awan makuna ti tao, agsapol ta ita agbalin nga ama kampay ide ta si Kugmaw. Nanang. Siyak ti masuro ti tagundaway alis. Si ka makagapuno apay nga ramidak ti kastoy. No di ka kuma nagpaspasikog di awang kumati kastoy parikot. Balot! Umay ka man ditoy! Ano tigatangan yun na? Ikan nakitidwa. Kanak dito yan. Ang kabayatan ti panangan ko. Adaman ibagakan ka. Ay, anyat nagan mo tayan? Amarilyo na. Ah, Amarillo. Nagpintas pa'y gayam tinagam mo. Di mo baak ka? Ha? Ay, ninanamot. Baruka kung ayaw ba't tapno sana madlaw. At to yung tibalot na. Ay, agyaman nak. Ay, wan. Kaya't mo ti extra income, Amarillo. Sideline. Ha? Ay, uwa na. Anya nga, sideline na ito. Saan ka marigatan iti dayto? Awan ti aramidem. Saan ka ngagtrabaho? Kuyogam laang janak ko no kas jarum wari je balay. Kan umay kalag maramarang mangi je balay no kas je awagang ka. Ha? Agpamarang ka nga ama ti sikog janak ko. Tapnusan na chismisan dagiti kalugaran me. Tapnusan da nga ibaga a disgrasyada janak ko. Anya? Adayamot kasta. Ada, ano kaya mo? Tangdanan ka, 300 di may saldaw. Ay, nagbasitan nga eh. Mataktakak pa eh. Pasaray hapdila ang mo't. Mabiit mo't lati pa ng kuyog mo itanak ko no kas diyama pa nagpa-check up. Makalako kan tupay numalpas. O na ang saan nga ta? Apakadadaulan ti reputasyon ko na ita. Saan? Talalaki ka mo? O nya, ibagam no kaya mo? Tanusan, agbiro ka kiti sa balay. Sige. Pagbigyan kayo na. Naimbag ko na, tasuki kayo. Kababay naman ka na kayo. Alay, singkag pa-check upin ton bigat iti health center Kuyugan da ka di nanang. Wan, kuyogan na ta na Amarillo. Ha? Asino nga Amarillo? Katay tangdanak ngagparang nga mata si Kugmo Anya? Gwapo? Dayta kinausang mo iti gwapo, iso na si Kugang ka. Linoko na ka. Nanang. Gwapo. Gwapo man kan saan, awan maramidam. Basta sumurot ka latan iti kayat ko mapasamak. Tadyak kaya ti makangkangag iti sao. Ay, kat alaan. Makaamu kayo nga rod, nanang. Naimbag nga oras mo nga daing. Pakaragsakak ti makaambukin ka. Ay, siya kayam ni Amarillo. Sukik ni nanang mo iti lakok abalo. Agtugaw ka biit manong, taayabak ni nanang. Nanang, ayan nyo. Wow, numaya ko. Nala, mapantay nga rudan. Tadamat ka na Amarillo. Nagamam mo kayon? Wan nanang. Anyamot jay pinili yung alalaki ngay. Kat no nagwapo ti amatoy si Kugko. Kadamit sura ni Amarillo No para kanya, gwapo ni Amarillo. Agpili-pili ka pailaan kat saan mga agpaypay so anubium. Wan
Ngam anyalat sa wandagi ti tattaon nga ang mga nuko na anda adyak man la nagpili iti nagbalin anobyo. Ura niya't sa wanda ditan tinapatag at damay parang mo nga mata si Kugmaw. Alaki din, mapantayon. Ni, nakiasawa ka magaya manalis. Ay uwan reason. Ay, wan risa. Dajay man o asawa na Jay nakatugaw ijay ruwar. Isugayam. Taga ano nga di asawa malis? Kwa. Ay, taga kabang-ibang nga ilay, balasang kaw. Mala, di mon interview ni Alice. Tanasakit tingipan na. Iso asa ano na yung agsasauday ta. Tinapatag, na itudunakan kan no asino ti amati sikog na. Mala, umuna kayo na magna, tasarunwan kayo, amarilyaw. Kibinam ta anak kaw. Uwan na. Ay saanan? Apay, masapol pa lang agkibin tayo. Magnatalatan. Ay, sorry ading. Agtungtong palak na tibilin ti inam. Mala, uray di kay nga ro nagkibinan. Basta ginasidag kayo ang magnatanay. Malabasan tayong ti-store. Mala, agin na si dagta ang magna ading Alice. Anyat mismiso utam dita, Alice. Apay, di mo kaya tararamidag. Agsaw ka. Sana kasta nakamisuot kalatta ditan. Di mo kaya tararamidag? Di yung mat ngamin pinilpili mo't ti pinagparang yung nga ama to'y sikog ko. Tay kumamot katauranan Kanatarmo niya, Marilyaw. Anya pailat sa pulam kang kuana ay. Saan mo? Ay, saan kang kaangam siyak na taer, iti panagkita. Di mo amo ti mangkita iti nataer. Ay, wan, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Mapantayo ayaban tamanan niya, Marilyaw. Tapno da makita da nga amata si Kugmaw. Uray saanan nga umay day lalaki. Ay, paumayon ta. Tapno da makita da gidya chismosa kakabagyan ta nga asawam. Jak mapanan. Dakailat mapanan inton kasarnanang. Anya, saan amabalin? Umay ka, tanay. Namuandan ama si Kugka. Damdamagan da ka no asino ti asawam. Iso nga ikuyog ta na Marilyaw. Tapno da makita da nga asawam. Kampay iday. Taga ano nga jay asawa ni Alice, Marisileng. Taga kabang-ibang nga ilay, pare ka naur. Anya trabaho na nga ay. Mangup opisina. Ngam gapo iti kinagagana. Ag side-sideline nga glaklako iti balawt. Ay, Ay, mayat at nagagut gayam. O kahit kano nga iti kasar. Madanon tulat ta, paray. Isaganaan da kanupay nga minanay bagday ta. Katwen narigat tagkasar no bitin ti kwarta. Nangruna kat ano ti tao ti lugar tayo. Ay, wana. Pudno ta ko paray. Adan to na po ka maray. Kat maragsakanak para ijay anak mo. Taas saan anay tulad ken ka. At least, adama ko na nga amati sikog ni Alice. Nga oray saan da pa yan nagkasar. Sige, panawan ka dito yan paray. Tanay adapay gayang papanak. Sorry maray. Nasa aircon sabat ng tiriknam. Awan maday nga intensyon ko. Sorry mari pasensya ka niti panagsasaok. Kaoray siya, kagurak mo't ti bagik no dalduma. Tatila may sawsawang kuno kwa. Diyak mapupuutan. Nanang, aga nakaksan. Ang sikalan ti tiyan ko. Ay, sus, kasano day tuyang nga? Sapay jak na isagana dagiti balo na may ospital. Mapantayon iti ospital. Nagsakit na yan ti tiyan ko. Sige, mabait lang nga ron. Inak bangayab, iti pangiluganakan ka anak ko. Hello, Amarilyaw. Sa dino tayo, Mau? Adak di ti balay. Urayek ti awag yaw. Tanay, awan lakok abalot ita. Ayaban na kadimanay? Wan, umay ka ita dito ospital, tanay, naganakan ni Alice. Ay, silingar na. Umaya ka na, Gaus. Ang agbantaya ka day? Wan kadwaam ta anak ko dito Agawaam, taurayan ka, sa aktor umwaran niya.
Asino nga'y timbagam nga ama tasikog mo anak ko. Kat jepod no nga ama na alangan ani Amarillo ti ibagak nga ama ti anak ko. Ay, sa bagay, di da ka maamam mo dagiti nurse kan doktor dito eh. Di dan to siguro maamuan ijay lugar tayaw. Ay, wan, paumayan niya Amarillo. Bantayan na ka dito ospital. Agawid akbit tay nakagpakan iti dingwan ijay balay. Nay, anyat sa ngitam ngay. Pasyanak lang amin iti anak ko nana. Pinanawan ti ama na. Intarayan na kami. No nagpanunot ka ko mga minanaimbag di sana kasta tinagtungpalam. Ang amala, at daditan. Ay wanam kit dita anak mo. Sapay naglukmag, nag-cute ka pukok. Nana. Basta di mon ulitin ti kasta na pagteng mo Pilyam to na naimbag ti pakin na yatamwan. Di kag dardaraso daws. Ado ti tangdan mo Amarillo. Tangay nakarwaran ta anak ko'y ospital. Mabalin mong tagawid. Ay, napuyata na ka nagbantay iti ospital nana. Mabalin ka na nga, iridip ko biit dito sa payaw. Agawid ako na maramdama. Sige. Iturog mo nga raw. Tagluto akiti pang malaman tayaw. Mangmalam kan tupay asa kagawid. Agyamanak na na. Ay, manot tawon yawn. Ay, bakit ako na? Nasuro ka na 6 steak. Ay, mabalin pa ay. Mabalin pa ite. Mabalin mo pa iti makiasawa. Ay na, no da plano ka makiasawa, idi pa'y lakuma, Amarillo. Linipat kunday ta sa asawa. Apay nga ay. Sayang ti kinapintas mo na na. Ma'am, napinpintas ka man ngam jay anak mo. Saan mo akarupropan ni Alays? Jay ngamin ama na ti kaing ingas na. Kaslasaan mo nga anak. Napimpintas ka ngamin ngamisaw. Uray bumakit kan. Rumarlat ti kinapintas mo. Ta nalaing ka ngamin nga agdala. Magtal na ka mamait Amarillo. Oray di nakpasablugan. Pakanan ka dito'y balay. Saan ka matapas pasablugan, nana? Nana, lungay agaramakan ka. Kaya't nak nga ta. Anya, ay sus, ay saan man natilay bagbagam si ka, Amarillo? Sardengan nak man arabrabakin. Ala, kung na ti agundaway, nana. Kinapudno na. Damo pa'y laapan nakakitakin ka idi-ijay iri. Idi gimatang kay tilako kabalot. Nadlaw ka ti kinapintas mo. Itataka na yun ng tiyo umay ko diti balayaw. Rimusing matan ti panagayat ko kin ka. I love you, nana. Siling. Saan man natilay bagbagam si ka, Amarillo? Apay di ka madurman kanyak. Adayo abak-baketak ngam si ka. Kasla anak kan. Adaya binakatan kan inubingan kan ayat. Awan, siling. Isa palubusan na kumaamang nyibkas iti ayat ko ken ka. Ay ayatin ka. Kat nakasagana ak amang ikasarkan ka. Apay no, jay anak ko laangan tarmang. Isuti bagay mo nga asawaan. Awan riknakken ko na. Si Kati ay ayatag. I love you so much, siling. Anyat pampanunutan nyo, nanang. Nagadayo tinakaiturungan ti imatang nyo. Ay, mariribo ka anak ko. Apay? Ay, kasano nga taday to yan? No kaano matabing makita kun iso matipan nakarik na kiti kastoy. Di kay maawatan, nanang. Ay kwa, agar-aram ngamin ni Amarillo kanyak. Kani, adamatan panagayat ko kang kwa na anak ko. Anya? Kat, ubing kayo pa yumat. Nasurukla a 60 yu. Mabalin nyo pa'y ti makiasawa no kayat yu. Total, nasimpet-met dayjay nga Amarillo. Wan ngam. Ay, kasano day to yan nga. Awan mo kidi makunak kang kwa na anak ko.
Kat agyaman nak ano maawatan nak. Kat aklunan yun Ay, nuaklo nag. Anya langan nga tisawan dagiti tao. Damuda, sika ta asawa na. Sa ita, siyak gayam ti kasar na. Di ibagadan nga inagaw ko kan kanya marilyaw. Kat ibagayo apang maranglaang ti amin. Naimbag no mamati da. Nay, nagkuyog kayo mo't itim anugang mo marisileng. Apay adiyo kadwa ni Alice. Kun papananyaw. Ay kwa. Kwa, Maridalen. Ay, jak amo no kasano nga ibagak daytoy kada kayo. Ay kwa, ay kinapuno na. Pinagparang mila idi nga asawa ni Alice na Amarillo. Hingam saan ka day? Kung kunamila ang dayjay. Anya, Da kami ka di, tiagayan ayat ka na Amarillo, maray. anya. Di ka man mangrabak maray. Manglukloko ka mo't. Saan man, maray. Talaga ada kami kan ni Amarillo tiagayan ayat. Katnay, umadanin ti panagkasarme. Anya, oh, jackpot yan maray. Manugang mo asawaam. Adakit kastan. Lukasta. Inagaw nga ron. Ani marisiling jay asawa ti anak na maray. Uwan nga taa. Jak ko mapatyon nga agayan ayat da. Ngam naglailo damit iti tunggal maysa. Uy, nakitak mo't lang ti panagkuyog na ti naminsan maray. Anya langin nga ti may bagajay anak na. Inagaw na mo't jay manugang na. Saan ko nga inagaw ni Amarillo ko na lang aruday? Ha? Mamin ano ayamang nga ibaga, apang maranglang ti panagasawa da Amarillo kan tanak kaw. Kasano aya ti pamaya ka mangilawlawag kada kayo. Ne, di kagungat amare. Mas daaw kami lang amin. Kasanaw, ibagbagayaw nga inagaw ko na Amarillo ko sa amad. Ay, awan nagkinawatan day tanak kaw. Kampay idilaang dayjay. Ngam kinapudno na, da kami tagayan ayat ka na Amarillo. Nawatan yaw! Siling darling, nakalidliday ka maran. Saan kan samot na naragsak iti umadani na panagkasarta? Ay, ditan sa patuloy ng tikasar, Amarillo. Anya, apay ngay. Masuro na nga main ka dagiti kalugaran may. Siyak mutan ti pagchichismesan da. Ibagbagada pa nga inagaw ka kano ka ni Alice. Kahit umdas ka din day ta apakaupayam. No talaga nga ay ayatin nak, ilaban mo ti panagayat mo kanyak, takas taak mo't kan ka. Adumot lang ti negatibo amang mangagaw, ang baybay aklang. Jak ikan ka no ti sasawan ti tao. Bayam nguray anyat ibagbagada. Awan pakibyangan da kadata. Amarillo. Saan ko maaday ta ti pakaupayam? Ngam no kayat mo, uray ag secret marriage talatan. Unsa? Ta sigurado apag sasaritaan datan tumalaang inton kaaldawan ti kasarta. Sige nga ron. Kano malpas ti kasarta, agawid tan iti lugar may. Tapno saan na ta makit-kita dito. Kasano nga'y ta anak ko kanta apukok no panawak idaan. Kasaritam idan no kaya't dati sumurot ka data, ta ikuyog ta idan. Saanan nanang? Di kam sumurutan, tawan agbantay dito'y balay no panawan tayo. Kasano kayo nga rodan nga'y. Ay na, di da kam pagdanagan nanang. Kabailak ti agdis kitar para iti pagbiag mi. Kan inawagan nak gayam jay ama ti anak ko. Kit nagkari amang tad iti suporta ti anak na iti binulan. Ay nasayaat nga rodano kasta. Nanang, iso adidak pa kadanagan. No para kanya, may mayat no ijay lugar da Amarillo ti pagnaadan nyo. Tapno maliklikan nyo ti makangag iti saan anasaya at kadagiti kakalugaran tayo. Ay, wan, tama ba inak? Ibagbagada nga'y nagaw ko ni Amarillo kang ka. Ana, saan abale ta saan mat nga agpaiso nanang? Di yu ikan kano dagit ang ibagbagada.
At di manan ti gayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakasman ng biyanang, amang kabgablaaw kada kayo itinaragsak nga aldaw, kan oras iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Celia saan napod no anagan tintay drama. Ngamsakbay ti drama, hello mampay, kada Edna Lopez Barco, Barco family kan Ella Barco. Warlito Bara, di Tatarlak, Susan Ronquillo, Ivy Gutierrez, ita Mingan Pangasinan, kan Nati Agustin, dita Singapore. Kastiman ti kuna ni Kabsat Celia, dear manang biyanang, agpada kami na senior citizen iti asawa, kat panagpasada ti pagsapulan nila kay ko. Naluknang ti panagpuspuso ti asawa, tauray awan makukwartana no adaw mutang, wano dumawat iti kwarta kankwana, ikan na adagos. Nga uray awanan mabati, ayos laeng kankwana. Nga isumat ti kanayon apagungong ta. Rugyak man nga ruod, ti agsalaysay. Anyat insangpot mo ama si Dadu, Meng. Daytoy, friskaw at tilapia. Kakamkamil ka naw. Nay, nagdadakkel mo dagita at tilapyan. Naimas nga ituno kan iprito dagita. Wala, makamukan na niya't pamayam amang ilutaw. Doa dadakkel a piraso na ita. Sagkay sata. Nagdakkel lang ngay, kabaalan tanga-tanga ibusan. Ay, kalubantan to. Ano di ta maibaws? Ay, ipaksiw ko laang ang tidaddo malakay. Ala, makamu ka bakay. Malangarod, madamdaman ton nga ilutaw. Taag di gusakpay man tanay. Agatling, eta ka nagdaldalos ijay likod ti balay. Naimbag nga oras yung Uncle Doming. Nay, kanyat sang sangitam ngay may dito balay, Brenda. Uncle, umayak ang pakpakasi kada kayo. Pautangan dak kumay ti kwartayo. Tani, awan si daan mi itamalang. Ha? Nay talaan, ti pagsangsangitam, ti kaawan ti sidaan yaw. Kasano, agwalamot ngamin dagiti anak ko no awan maidasar si daan da, Uncle. Iso pautangan dakman. Uray limagasot, wano sa nga ribo lang no iso. Sa apay na i-market kung tayo napasadaak. Awan kwarta ka on ka anakan. Agam no kayat mau, adda tilapia di tangain sangput ka o. Ala mo, di may sabukal. Sagay sa tayaw. Oray ta nadakal. Ah, andaya, Uncle. Alaman nga rod. Agyaman ako, Nay. Nay, ayan ngayon tay may sabukal at tilapia lakay. Intaray sa amot tipusan. Di mon sa pulay, taintad ko ka ni Brenda aka anakak. Anya? Agdigdigos ka ngamin itay, iso adi mo nakita. Masyanak, tagsangsangit nagpakpakaasay. Umut-utang iti igatang na iti si Daenda, ngam awan kwartak. Iso maintad ka, jay may sa tilapia. Anya ka mateng. Apay nga intab mo ngay. Imbis nga da pamigatan ta, taipaksiw ko kumadya maysa. Madi, tagim imot bakal. Sana nasaya at tikasta. No adagdawat, ikam. Taad adun to pa'y agrasya, tidumtengken ka, no naparabor ka. Kanayon lakastan. Tunggal ada dumawat kan ka, iktid mo maadagusan. Agruam nagitatatao. Di na kami nagtrabaho, tap namadaan da iti kwarta. Babasit nga ron, mayot nagitanak na. Di ka lang maasyan. Narigat mo ti panagbiag da piman. Day nga rod kahit. Amo da narigat ti panagbiag ngam anak da pay lang amin nga anak. Wala, agluto kakit din. Di ka nang sumanaaw silya. Maday, tiyagim imaw ko nakmanay. Ita, anyat pamigatan ta nga rod ka na ibusan tay may sa tilapia di rabe ay. Di ka kadimadanagan. Tanapanak nagugot itinatang di ta paraangan. Retoy, luto maun. Ugot ti kamutay. Na, apay ngay inugutam. Kapag bagbagasag dagi jay akamuti. Ay da, agbagas dan tulat da ka di. May mayat matlaang no kanayo na maugutan tapno pumuskol. Umadopay ti ugot da. Ay, naglaing kan tuma ngamin ngagpadawat. Agimbabak nang kan sa ngamin. Ah, Ilugar mo kumama ati pa nagpadawa mo. Saan nga iti amin agundaway ka mangtad ka. Panunutam kumama nga muna ti bagim no da si daam awan. ay na,
Mangrugi ka manen bakit? Baybayam ka di day chayan. Nagimas to pa ito'y ugot ti kamu ti asidaan. Ala, igisam daytan. Wano ilambong mau. Ta isaw-saw tayo ti bugoong nga dasili kan kamatis na. Apaw, nagimasan. Lumabasak pa, Marisilya. Nay, papanam, marinelay. Inak man nagbirok iti umay aglaba ijay balay. Tanay masadutak nga aglaba. Naglakaak nga minon amabanog. Ay siya kun amaray. Ha? Kabaalampay ay amaray. Kawan napigsaak pa'y mo. Sa bagay, nakutong ka ngamin. Siyak ngamin ka nalukmagak. Iso ang nalakaak amabanog. Alaman nga rugmaray tanay. Naurnungan timurang mikin nila ka iko. Kahit umayak ka di itan. Ay katwan no awan arami maray. Ala, mangan ka iti adaw, Marisilya, tapno lumukmag ka. Ken ambok anabanog ka naglaba, iso amangan ka iti husto. Si daan ta amin day ta indasar mo, marinelay. Wuna, di uray ibusum amin no kabaalam. Ay, nagimas mo dagitan. Agduduma aputahay. Adda adobo a karne. Tinola. Bulalo kan igadaw. Ay na, day talati ragsak min nga agasawa, Mare. Tinaimas amakmakan. Enjoyin mi ti agbyag Babaan iti panangan mi iti agkakaimas asidaan. Ay na, naimbag kayo pa'y tagkakaima sa kanayon ti sidsidaan nyo, Mare. Kat gumatang kamot ngamin iti naimas asidaan At damot trabaho nila kay mo. Kasano makagatang kami itinaima sa sidaan kaawa maururnong mi. Takasanaw, no adda mapasadaan nila kay ipautang na no adda umutang. Wano saan ipadawat na. Ay madi no kadagituyen a panawon, narigat ti agpadpadawat ken agpapautang, tasika ti maawanan. Kitaan da kami, saan mi nga ugali ti agpadawat, ultimo agpautang, di mi kayat nga agasawa. Takaadwan na ti saan nga agbayad. Pagrigregatan tayo mo't ti kwarta, saan tayo mo't apidpidutan. Ay, wen nga rod Kasta ti kanayon nga ibagak kan nila kay ko nga awam mo latat dengdenggen na. Agi padawa lat tanukwa. Naimbag pa'y ka da marinele kan nila kay natanagimas ti sidsidaan da. Ngam da tao, puro root. Anyaman ti pagmurmuryo tamon ayabakay. Nakita nga ro ti karga di rep da marinelay. Napunoy ti karne, kan agduduma taraon. Adda salad, spaghetti, adda pa'y soup drink. Saan da ngamin ngagraraman? Agraraman manen nga. Saan da ngagraraman na kundi padawat iti pada da tao Imbis nga ipadawat da, idulin da. Tapno da gatang da itinaima sa kananda. Mala, di ka nagmuryot bakit? Adda sangpet ko alitson manok. Ang sinatamot iti karni ta amawk umakan iti natang. Ay, kasta ko maamin alam. Madimot lang, ti kanayo na karni amasid sida. Ala, inkaagaon tamang malimtan bakit? Naggatangam dito nga Naimas ba na ito alitson? Binatang ko ije ilay. Ada barbarong aglaklako iti litson ijay. Nay, kada tao. Ala, ituloy mo ti mga tay naklukatan tiri daw, bakit? Nay, anya tala ka Robert, sinilas kan medyas tataduming. Gumatang kayon. Sa payado pailat medyas kan sinilas bay. Alam tata, oray dwala medyas kan dua sinilas. Sagay sa kayo kan Silya. Tapno aday gatang ko iti kanan mi kadagitan nako. Di kam ngamin nakalaklakaw. May sa tinaglakawan may. Di kam pa'y ngamin nangaldaw, tata. Anya? Maluman, di kay pa'y nangaldaw. Katne, pang maluman. Saan pa'y nga ro, tata? Kitaan nyo mato'y kadwak nga anak ko, anay. Imun unag da kita matmatadan, ta mabisbisinda. Apay jay inadangay. Apay adi na bantayan da kita anak siyaw. Ay na,
Ita kami lang makaraman iti kastoy tata. Nala, ikami ti sidain, dagitang nakmaw, tunay. Madlawa na bisinan na iti kastaunay. Ano pa, iti inapoy di tao. Muon tata. Agyaman kami. Lay, ti magdar kayo mo na. Nalpas kayo na nga. Nabsuga ka. Nakamisot samat ni Nana Silya tata. Ay, gagangay na. Kasday na talaga. No nabsugain, nakamisuotain. Ha? Ayaw. Jak pala na gudgud wa tinangan ngam awanan ti masida. Impay busmon. Kunak no ko naman nabsug ka. Ha? Kung kunaklaang mata, tamasurunak. Imbes nga enjoyan ta kumamutag siday tinaimas. Saan? Nagayab ka mamutin iti kay nagaw. Kasi na nga ron, mate. Amok ti sitwasyon ti panagbiag dagi pamilya. Masakit dagi ti dadakkel da. Kat iso ti may sa paggasgastusan da. Jak amukang ka. Basta masurunak. Kasuron ko tar aramidem. Saan ka matabak nang? Ngam ape akong ditulong kaya. Dinto pa'y tumulong dagiti babak nang akalugaran ta. Si kantulaki din na marigrega laang. Apay, masapulabak nang kaya sa katumulong. No adalakat may tulong mo, alay tumulong ka. Balinsuak ti pa nagpampanuno mo malalakayan. Agpasikat ka launay ngamen. Ni, Auntie Celia, anya dagita imulmulay oh. Natangman, tanay. No jak agmula, awan si daan min nga agasawa. Tadi ka ngamin makagatangan iti naima sa si daan min. Nasaya at man ta mapanunot yu ti agmula iti nateng auntie. Una, tanaimbag lang nga da maigisa masida. Takasanaw, utangan yung ngamin na angkal yaw ka mo yung maasan kami abaknang. Ha? No jak agmula, awanan. Agdildil kami ni Dasain. Nak-nak! Nak-nak! Gumatangak man! Anya day jay nana Nelly? Soft drinks man, tay dakkel, dua tiga tangek. Ni, andan sa bisita yung anana. Awan, ngam na ibusin ti abas tumi ijay ref me. Ala, di kay sa magdandanuman. Pan nakadanom yun samot ng ti soft drinks. Ay nairwam kami. Agkakapsot kami no awan kasta nga inumun me. Naruwam ti bagimin. May maya mula no agdanom kayo nana. Wen, umininom kami maalat ta iti danom. Saan amaawan dayta? Ngemas at ado ti kasta nga ipapaunag me. Tadi ka makapanganan no awan kasta. Aniya? Inakman gumatang iti karnet baka. Tapag sidagman ni bakat iti bulalaw. Tapno saan nga murmuryaw. Ay, dumay! Kaanakan! Ah. Ay, nagpalengke ka magayam! Nay, anti saling. Na kayong matgayam. Apay nagapalyaw. Ay, napanak iti balay dagarda kasing sembaw. Tinak ko madumawat iti kwarta na paggatang ko iti agas ko nga mawa mamaitad na. Inggatang nakanon iti agas da nga agasawa tagsakida. Ha? Anya? Akit, agawit kayaw. Wala na, tawan mo paggatang ko iti agasan. Sa payawan tumarakin ton rabe. Ado nga mintagagasak ka. Ni malainsan mo agar dati mabalin ko nga sitkan nga may naawam magayam kwarta na. Anya nga agas ti katangan nyo ay antay. Dahito man na dahito ti resita ti agas ko, kita mo na. Ala, umay kayo nga raw tayong gatangan ti agas yaw. Siyak ni mang bayan. Ha! Agpaisaw, dumay! Ay na! Agyaman na garon no kasta. Nagsingpat ka talaga, kanakan. Nala, umay kayo nantay. Tapno awanan ti pagproblimaan yaw. Anyatin sangpat mama si Dadomeng. Basit adilata ti sardinas. Sagpawan tan iti parya. Oreta adumot ti mulam a parya di talikod ti balay. Anya? Apay, tay napasadaam ngay. Di mo ko nangawan pasaheros itakaado ti tao itangal daw. Kwa? Nasyanak ni ikit ko asaling.
Tawan paggatang na itiagas na. Iso nga yung gatanga kitiagas na. Ay, day taman ti kun-kunakon kay. Ha? Nagpakalaing ka man akong ditulong iji ikit maun. Bakit? Awan sa bali amang tulong kanyan ti Salain no saan na siya akaanakan na. Ta masakit kit nga raw jay anak na akasinsin ka. Kan ingatanga kiti may sa piraso abangaw sa asidaan na takaasimart. Ingga tangam ti sabalay ngam data awan ginatang mau. Kat na taman na sardinas. Masigamot na ita. Diyak amukang ka. Talaga kay dadi kag pampanunot. Di mo panunutan ti bagim. Siguro adon ti urnong yun niya marinelay. Saan pa nagpalastog, Mare? Ngamun, saan kami ngamin ama nagpautang? Imbes nga ipautang may, ikatang milangan itinaimas asidaan may. Kanidulin may iti bangko. Imbag kayo, pay. Kun nagagat ngamin nila kay mau. Adaw ti pagsapulan na diskarte nga asawa. Aywan daytang arod tinangayatakan ko Mare. Nadiskarte talaga. Iso nakaurnong kami. Kan tila paggasgastusan mi ita, kat dagiti agkakaimas akan kanan may. Wang nga raod. Puro litson ti sidsidaan niyaw. Saan laalit yun Bulalo, adobo, tinuno, sisig, kanda dumapay. Ay, naimbag kayo, pay. Kanayon amalanitan ti bito kayaw. Ang amda kami nga ay, ha? Pasig aro o ti kargat tiyamay. Makauma. Ay, no da kami, agguruod ti tiyan may no natang ti sidaan may Mare. Agsakit, karnila ang ti kayat ti tiyan may. Nay, masino nga tatin taray di ambulansya iti ospital? Di asawa ka no ni Nana Nelly, Robert. Ha? Apay ka naw? Naan ano? Naatake ka numan. Anya? Ay sus. Naglukmagmat ngamin unay di asawa na. Huwag nga rod Kasano ka pasig at tabatisid si daanda. Sada pa'y lagid danan iti soft drinks. Papanan na ngay no di dag high blood. Tagapwam. Itay pala nga urayan ka. Mangantan, nakatuno ako niti tarong kan parya si daenta. Ala, di ba na ospital ni Pare Carpio ang asawa ni Marinilay? Ita, si Maruno ni Marinilay. Intaray damutin ni ospital. Naghatakin sa kanumo laang. Anya? Naiapayan ngay. Nagsaruno damutin ang na ospital. Ay, kaasi damot Kumusta kan, Marinelay? Kastoy agkakapsot latta Mare. Apay anyat na pasamak kan ka. Nag-atake ngam saan ka no agrabe. Iso na laang taado tinaduktalan da sakit ko, Mare. Aniya? Nilakay ko ti grabe ti panakatake na. Tabedridenen, saanan ang makabangon. Kankas kanyak, adumot la ti timpuar asakit na. Aniya? Ala, apay ngay. Ay, nagidan kayo mo na nagsakit. Wan nga rod, Mare. Ay, nagrigat gayam ti agsakit. Nangruna kat awan anak may amang tulong kada kami. Hinabuso mi ti bagimi. Tadi mi inan-an na daan dagiti taraon nga impapaw nagme. Saan gayam anasaya at ti kasday nga inararamid me. Ti amo me, agin enjoy kami iti panagbiag me. Ngam abuswan mi bat gayam ti bagbaki me. Taawan sustansya dagiti ipapaunag me. Puno nga adot kwarta me. Ngam usaran mi bat para iti agas me. Nay, agmulmula kamat manan bakit? Nagalula nga ron timula manatingain. Nayunak pa'y dagito'y lakay. Tadagito'y anatengken prutas, timang papapig sa kadata. Ha? May maya malaan no nateng tisidaan ta.
Nang runa ka lakay kan baketan. Jak kaya ti agsakit. Uwan Uray awan makukwarta ta. Basta ada natin nga ipaunag ta. Kung saan tang agsasakay, mayatay. Wen nga rod lakay. Agkat pasensya kan ano kanayon ka nga apaan ide. No awan maisangput mo a karne. Ay, hehehe. Nasayaat man ta nakapanunot kan bakay. Ay, awan tanay. Kita amda kumari ta anili Agsakit dan nga agasawa. May ibus ka nun ti urnong da paray ti agas da. Oray gayam awan makukwartata. Basta saan ta nga agsaksakitan niya. Katuan may de ore kwartam amin na kwarta. No adumot ti sakit mo. Awan serbina. Naragragsak ti agbyag. No awan nasakit arikrik na umiti bagay. Bakay. Wen lakay. Husto ka. Iso nga ita, bawatan kan. Kan di ka madanagan. Saan kan alapdan at tumulong iti padam a tao. Nga oray awan maisangput mo amasida. Oray tadam dagiti mulak anateng asidaan ta. Uwan kas makita may napigsatalat ta nga oray kastuyan ti tawon ta. Kun saan ta nga agim imawt. Ta naragragsak mo't lang ti agbiag no makatulong kay ti padam a parswa. Tay ko na nangarunan. The more you give, the more you receive. No saan man na pinansyal ti maawat ta sukat ti may tulong ta, ti kinasalun at ta. Dakkelan day ta apagyamanan ta iti Diyos ana marswa, bakay.